Nginibingelele ngiphinze kunamukele kunasi Simo Selitulu babukela emakhaya sanibona nasibuka imvula nemoya namhla kusihlwa siyabona ukuthi kubonakala amathuba emvula ngagcina sicala khona ku 30% la enkhabeni yelive kunyukela khona enhlane live ngagcina seyafe khona ku 60% letinye indzawo enhlane live kanti umoya ngagijima ofe khona ku 10 km ngele hour letinye indzawo kanti lapha eLgigwini empumalanga ngakho kubonakala khona amathuba emvula ngagcina seyafe khona ku 30% abukela emakhaya kanti sibukela ngenla sasa siyabona ukuthi solabele silenjawo la amathuba emvula ngagcina seyafe khona ku 30% letinye indzawo kanti ke enhlane live abonakala fike 30% kanti umoya okusolo ubelesele njawo chama khona enhlane live akufike khona ku 15 km kanti ke babukele emakhaya masibuka wona kufuthumala kwelive siyabona ukuthi la eGauteng iJohannesburg baqala khona ku 11 nyukelo ku 27 Pitoli hledi khona ku 29 kanti lapha eSprings hledi khona ku 26 emva kwamadina kanti ke nasinyukela khona lapha esifundeni selapha eLimpopo Musini cala ku 15 nyukelo ku 33 pholo kwancala ku 11 nyukelo ku 28 Mokopane cala khona ku 13 hledi khona lapha ku 30 kanye nePhalabura sila indansi esifundeni selapha eMpumalanga lapha enzaweni lapha esikhukhuza liyashisa hledi khona ku 32 Imbombe licala ku 15 nyukelo ku 28 Carolina Paul lihledi khona ku 26 emva kwamadina kanti eMelo cala ku 11 lihledi khona ku 24 sila indansi lapha eKwaZulu Natal eThekwini lihledi khona ku 24 Paul lapha ePietermaritzburg lihledi khona ku 21 kokusaqala ku 10 nyukelo ku 18 kanti Lady Smith lihledi khona ku 24 emva kwamadina lapha enzaweni lapha eMpumalanga Kapa eMthatha lihledi khona ku 20 kanye neKumani kanti Credo cala ku 6 nyukelo khona ku 23 kuyabanza lapha eWolomo Exen lihledi cala ku 8 nyukelo ku 22 emva kwamadina bakhaya singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town lihledi khona ku 23 kanti Clean cala ku 10 nyukelo 28 eBeckford West cala ku 8 nyukelo 25 kanti ke lapha eGeorge cala ku 10 lihledi khona ku 20 emva kwamadina isifundeni sefu lesikhulu kunato tonke siyangena lapha enzaweni lapha eUppington cala khona ku 9 nyukelo khona ku 30 Calvin cala ku 2 Exen cala nyukelo khona ku 20 and Sutherland -2 Exen lihledi khona lapha ku 22 emva kwamadina kanti Kimberley lifuthumele enzaweni lihledi khona ku 27 singena khona enzaweni lapha eFree State kanti ke eFrankfurt lihledi khona ku 27 Zolobhe cala ku 10 anyukelo ku 28 kanti Krokstad kanti Welcome ihledi khona lapha ku 29 esifundeni sefu secina bokela emakhaya lapha eRustenburg lihledi khona lapha ku 29 cala ku 14 kanti Freiburg cala khona ku 7 nyukelo khona ku 30 Taung aqala ku 7 ahledi ku 31 kanti Tosca ihledi khona ku 32 ngathi ngiloko lebe ngiphathele lona bukala lokuhle ngisaleni kahle